Bathi-ke our quality is the best, trust and believe it bakwethu. Ngithanda ukunibingelela nginamukela ohlelweni lethu lezindaba eSiphemela TV1. Mawuqala ungena ku-channel lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalezi phela iphutha lokukhohlwa ukushare niklete ukuze sindlondlobale njalo. Awusuka nini madoda odabeni siliphethe-ke namhlanje bafowethu siphethe uMthandeni umfoka Manqele la Ebonga khona emcimbini ake waya kuwona ubusethekwini Moses Mabhida KwiRally ye-ANC imayihlome rally. Uthi-ke uthanda ukubonga kakhulu ngempatho aphatheke ngayo ngasikhathi-ke emcimbini we-ANC irally Moses Mabhida. Uthi-ke ngumlomo wakhe mayesho umlomo wami uyadala ngempela iParis isukumele ngumongameli wezwe laseNingizimu Afrika izolo ubaba Ramaphosa wayethulela isigqoko esimhlophe ekhanda inkosi yomaskandi. Uthi-ke kanti akugcini lapho kukhulu okuzayo njengoba-ke bayaleza ukuthi umusic video weParis uyeza. Uthi-ke phakama Mthandeni up to yazi up Manqele usho njalo-ke bakwethu uMthandeni. Kanti-ke endabeni besiziphethe namhlanje bakwethu ziyaphela lapha. Mina njengentatheli eSiphemela TV1 ngiyacela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.